Hey, wesimelana mnethu. Uthi uyivile yini indzaba yaMkhonta? Imkhonta iphi ndoda? Le? Hayibo. Awusho ngani manje simelana ukuthi nangu lo muntu ngikhuluma ngaye? Aniyazi phela mina ukuthi sikhuluma ima-security. Ya, ngitfolile. Lethi ngenteni mina nina bafana? Hayi kana sinakuyenga weMkhonto Nkosi yami sikhuluma ngana indzaba lekuvelele. Sivile. Imkhonta. Yini ndoda? Bakuphuthela bakuyenza present ndoda. Kwenzekani ndoda? Kwenzekile ini kahle? Cishe wangibulala mani lo mfana. Ngixabane nalo mfana nangu lophethe amabhuku lapha ekhampanini yami. Amabhuku amakabhalansi laphana. Ngalana kuthiwa ngikoleta i-tax. Nekhampani yami bathembisa kuyithatha nje. Njengoba naku bekungasebenteki kuyi-lockdown. Angathi mina i-tax lengaka ngiyikweleta njani. Namabhuku ami indzaba angabhalansi lapha. Sesiyaqabana siyalwa ngishalo mfana. Ngive ngathi ngikhahlelwa inkomo. Ngiyangibona nje njani manje. Hayi yena ukubonzile ke weMkhonto. Awunakukhuluma emanga Nkosi yami. Kodwa Mkhonto Nkosi yami uze uyoshajwa yini ungetikimi. Ngakusida khona manje wale ngatiko. La busy ngato leto into leto kubhalansisa emabhuku. Bacheke kahle nema-tax akho. Bahlolisise na indzaba yema-tax ukuthi kungani ukweleta kangaka nokuthi ungaphuma njani kuleyo ndvo leyo. Ngabe utekimi ngakusida. Bona nje nyalo njani. Mhlonishwa. Ngiyacela manje mnethu ngisithe. Unayele mnethu ngibathola phi labantu? Hayi kanti kulula weMkhonto ukhona la eMelo bathi ngumsizi mbili accountant. Ayikho indvo langayendile faka ekhathi bo bookkeeping. Nako lokho ama-tax issues indvodza yakhe leto ushavala abhalansisa bekele utakuncetsa kanti futhi kuningi longasitakala ngako lapha ngobe uyenda bo company registration, NPO registration, bo BBBEE certificate uyakuthola khona lapha. Kuningi lwetindvo latendako utawusitakala Mkhonto uyekele kuhamba ushayana nebantu. Imkhonta. Ucele imusizi imambili lapha ukuthi ikufundise nemakhumfundo ndoda. Wayidinga. Hayi simelana Nkosi yami. Uhlekisa ngami wena simelana. Wemhlonishwa. Uyawenda ama-payroll lapha umsizi mbili lapha. Indvodza yakhe lokho ama-payroll umsizi mbili accountant. Lokufaka ekhathi ma-pay slips, letter of good standing from COIDA. Sengisho Nkosi yami ukuthi khona lo limele lapha emsebentini weMkhonto kuze khona ukuncepheteliseka abhadaleke. Kodwa asadi ngoba nako kulimele wena. Kodwa hayi utakusida msizi lapha. Bosars pay as you earn returns. Indvodza yakhe lethu. Kuningi ngani ngishilo ngathi kuningi la kwendaba. Ngona vele ngisana ngishona khona le eMelo. Mhlonishwa. Lokho ningi ngidakuthola lekuye. Yebo shona khona weMkhonto. Ubona ngwalunyathinja mnethu. Bobi. Yekela vele itifele imkhonta ndoda.